පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රාමනාදන් අර්ජුනා කොටුව පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. අද පෙරවරුවේ ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහා කොටුව පොලිසිය වෙත පැමිණි අවස්ථාවේදී මේ ආකාරයට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. පසුගියදා කොළඹ පැවති සත්‍යාග්‍රහයක් අතරතුර එහි පැමිණි මන්ත්‍රීවරයා පසුව කොටුව පොලිසියේ පොලිස් නිලධාරියෙකුට බැනවැදුණු අයුරු දක්නට ලැබුණා. එම සිදුවීම සම්බන්ධව සිදු කරන විමර්ශනයකට අදාළව මන්ත්‍රීවරයා කොටුව පොලිසිය වෙත පැමිණි අවස්ථාවේදී මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. අද උදෑසන ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහා කොටුව පොලිසිය වෙත රාමනාදන් අර්ජුනා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා පැමිණියේ මෙලෙසින්. போன் இருக்கு, போன் பறிக்கிறது. புது போன், அதே போன் தான். எங்கட போன் யார் பறிக்க போறது? உங்களை கூப்பிடுவாங்க, ஸ்டேட் பண்ணி வாங்க. தப்பே செய்யாத ஆள் போலீஸ்க்கு வந்திருக்கீங்க. சரி வேலையை பாருங்க. என்ன தப்பே செய்யாத ஆள் போலீஸ்க்கு வந்திருக்கீங்க. நீங்க உங்களுடைய வேலையை பாருங்க. சிறிய தப்புன்னு சொன்னீங்க, ஆனா போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்திருக்கீங்க. தண்ணியை குடிங்க.